Svi se rađamo isti i svi imamo jednaka prava. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ti garantuje da imaš ista prava kao i svi drugi, bez obzira na naciju, jezik kojim govoriš, tvoju porodičnu situaciju, pol, religiju, boju kože ili bilo šta drugo. I isto tako, važno je da se sjetiš da i drugi ljudi imaju ista ta prava. Prihvatanjem da ista prava važe za sve nas, omogućavamo i sebi i drugima da se uvijek osjećamo bezbjedno i zaštićeno. Svi mi se po nečemu razlikujemo, ali ako zbog tvojih različitosti neko tebe tretira loše, ponižava te ili ti brani pristup nečemu što ti sljeduje, onda je to diskriminacija. Diskriminacija je zabranjena i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima jasno kaže da imaš pravo na zaštitu od diskriminacije. Zapamti, svi ljudi imaju pravo da budu bezbjedni, da budu tretirani ravnopravno i da u svakom trenutku budu zaštićeni od maltretiranja, nasilja i ponižavanja. Zakoni služe da nas zaštite i pred zakonom smo svi jednaki. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ti garantuje da u svim okolnostima i za tebe i za druge ljude jednako važe zakoni tvoje zemlje. Ukoliko ti je potrebna zaštite, možeš da je potražiš i dobiješ u skladu sa Ustavom i zakonom. Ovo ujedno znači da ukoliko do suđenja dođe, imaš pravo da ono bude fer i pravično. Da li znaš da se Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima bavi i pitanjem privatnosti? Privatnost je važna i svako ima pravo na nju, na svoj lični prostor i svoje tajne. Niko ne smije da se miješa u one stvari koje ne želiš da podijeliš sa drugim ljudima. Pravo na privatnost uključuje i pravo na porodični život, na povjerljivost u razgovorima i porukama i pravo na vlastite misli i osjećanja koje ne moraš da dijeliš sa drugima. Sve ovo je važno kako bismo znali da u svakom trenutku imamo kontrolu nad svojim životom i komunikacijama i samim tim se osjećamo bezbjedno. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ti garantuje pravo na slobodu kretanja i izbora mjesta stanovanja. To znači da imaš pravo da putuješ, istražuješ različita mjesta i biraš gdje želiš da boraviš. Ovo je važno jer na taj način jačaš svoju samostalnost i učiš da donosiš važne odluke o svom životu. Sve dok se ponašaš odgovorno i poštuješ zakone, tvoje pravo na slobodu kretanja i izbora mjesta stanovanja čine važne aspekte tvoje slobode. Svi imamo pravo na porodicu u kojoj se osjećamo bezbjedno i prihvaćeno. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima jasno određuje da svi odrasli ljudi imaju pravo na bračni život i formiranje porodice. To znači da svako ima pravo da bira sa kime želi da zasnuje porodicu, da se zaljubi, da stupi u brak ako tako poželi i da ima dijete ako to hoće. Ali ovo se ne odnosi samo na odrasle i djece imaju pravo na porodični život. To znači da imaju pravo na bezbjedno i sigurno okruženje i kvalitetno vrijeme provedeno sa svojim roditeljima, braćom i sestrama i ostalim srodnicima. Porodica je važna jer ti omogućava formiranje stabilnih i ljubavlju ispunjenih veza sa ljudima koje voliš i koji te vole. Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima je garantovano i tvoje pravo da slobodno govoriš, vjeruješ i biraš. Svoje mišljenje možeš da iznosiš javno uz uvažavanje drugih i bez straha od kažnjavanja. Možeš da biraš svoju religiju, svoje stavove, možeš da učestvuješ u mirnim okupljanjima i da se udružuješ sa drugim ljudima da izraziš neki stav koji je tebi važan. Kada je u pitanju donošenje važnih odluka u zajednici u kojoj živiš, imaš pravo da učestvuješ i u tome. Na izborima tvoj glas vrijedi jednako kao i glas drugih ljudi. Pravo na slobodu govora, vjere i izbora je važno jer ti omogućava da živiš u skladu sa svojim uvjerenjima i vrijednostima, naravno sve dok poštuješ druge ljude, njihova prava i slobode. Dostojanstven životni standard i pravo na rad su također propisani Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. To znači da svaka radno sposobna osoba ima pravo na siguran i pošten posao i na pravednu platu, pri čemu su svi ljudi jednako plaćeni za jednak posao bez obzira na razlike među njima. Imaš pravo na razumno radno vrijeme, na poštovanje svojih radničkih prava, na odmor i na slobodno vrijeme. Ovo je važno jer te štiti od eksploatacije na poslu i omogućava ti dostojanstven život. Imamo pravo na životni standard koji omogućava lično i porodično zdravlje i blagostanje, uključujući hranu, odjeću, stanovanje, ljekarsku njegu i, ukoliko je potrebno, socijalnu zaštitu.
Niko ne može da ti oduzme pravo na obrazovanje. U skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima imaš priliku da učiš i razvijaš se kroz školovanje, da njeguješ svoje sposobnosti i talente i da stičeš nova znanja i vještine koje će ti biti korisne za budućnost. Škola treba da bude dostupna svima, bez obzira na tvoju porodičnu situaciju, nacionalnost, vjeroispovijest, pol, boju kože ili bilo koju drugu karakteristiku. Uz to, imaš pravo da uživaš u kulturi, nauci i umjetnosti. Sve ovo je važno jer ti pomaže da u životu donosiš bolje odluke i da za sebe stvaraš dobre prilike poput nekog posla ili mogućnosti za dalje obrazovanje.